салом дӯстон, мо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем ва акнун аз мухлисони футбол дар бораи ҳаракатҳои зебои футболбозони маъруф хоҳем пурсид. Яъне Роналдо, Месси ва Неймару дигарҳо баъд аз задани гол чӣ гуна голҳои худро истиқбол мегиранд? Ну что, ребят, поехали. Рафтем. Роналдо вақте ки гол мезанад чӣ гуна голша истиқбол мегирад? Похож? Нет, не совсем. Как будет? Чӣ гуна аст? Гол! Гризман как делает? Ой, я знаю. Да, как? Вот так делает. Делает Неймар после забивания гола. Он делает. Дибала. Винисиус. Это вам. Спасибо за участие. Спасибо большое.